Tukithina mbere ya AKARI na aruti biashara ma IGEMBE mamekaraga na kuruta wira taunini ya ISIOLO nimesiete bamwe na kurutha gikundi kiria magwita Muigembe Umwiru Foundation iri njira ya gutetera mathina mao mariugamo maturaga mbeboni kirutongoria wa ISIOLO na matonaga muntu wa gutetera biashara ya mira taunini ino mawira Kurikia ena nteto nkuruki. AKARI wamwe na biashara ba Muiru jwa IGEMBE bara bakaragana kuringa biashara ciao kaunti ya ISIOLO ni beyete amwe na ngwataniro inene na kuthurana amwe rungu rwa gikundi kia Muigembe Umwiru na kwireba nikenda bakomba gwitetera bari amwe. Unit yetu ni nyumba yetu ira nini ya IGEMBE Umwiru kinya kwenu mutie abaurira bwetete kusemana te bwinde para na bara kura mtu ne tata na bake na bake betata bakaileba arati kutika rau oibo ende ni ngileba yetu IGEMBE Umwiru. Notice ile tuona in terms of representation Muigembe nyuma sana na utena Muigembe represented noko na mteko alibozo kuna kampani mabora boyo na okia kwalide kinya strip ya IGEMBE era yankanite na ISIOLO ikwanto baraba inji bora wa zaidi tukia kuibanga twakuruke MP Mumeru irrespective of which subtribe we will be secure. Kusema kweli, we will be secure. So what brought tukabwidhi mbere ituwatanire ate Muigembe Umwiru atirero akiononeta njukaranga ringi kiko kindu kwenda ntuba menyana ikyo gitumite twika kiathoki nikenda tumumenyeria tweku. Kuringana na AKARI baba ni ati ni berukiria nene ni atongere ba kaunti iu na ara kimera kia mirakira baingi bao bendagia gitio jagwa gitio kurega kwe otonya twa ngugi o amwe na meru kuringika nene ni wagibao karia kaitene karia gacagaca ya umira kaunti ine iu. Kitambulisho kia Muigembe ni miraa, biashara miraa. ISIOLO itukwenda kwenda twena thoko ya miraa amwe na thoko ire ingi twena thoko ara mutakumia eta thoko neu dokwera iri antu fulani niyo tukomba kuendelea miraa kana niyo tukomba kuria miraa babati kuigwa Muigembe imbi atarajiete kuma kibo kana nataloi wo wa ukuma we MCA re imbi embe rutarajia kuma ke uone mbibi utomato trimana twetia kijietu kinya nafasi ya kuera kana kuyukia sesire yukajui nafasi na mochara arimobeto ba isindi ndo talera nkirukie banana by qualified bena nya diploma na batona kibarua ISIOLO kuolelia thoko ya ISIOLO Muigembe endaire miraa nja na akiri ya ushuru ki county government of ISIOLO mantu yau itukwenda ya kinyamuthia from today. So na bia tuma ya kinyamuthia it is our unity kana ngwatanire tu ira twambirite ni orwari Kurukine betekanirite na mugambo yo moja antigiri ati batetikire kwathurane siasa bakiobo bakaibanga na kuringira kura murengo wa mwena atongere baraba kona bakaba kuna bare Muigembe Umwiru. Naweza tenganisha watu ni kitu inaitwa siasa. Sisi ni jamii wa Meru. Mtu ataenda kwa pale ile sera yake atafurahia sera zake. Msikosane kwa ajili ya mirengo. Wenda si tuko hapa si sote atuko mrengo moja si ndio? Twa viongozi tuzwe baraba kaomba kumenya tweku na baraba kamera kumenya batu ISIOLO te kabila mwe ISIOLO twe kabila nyingi. Saa hizi tunasikiza sera za mtu tukishikana tukua all the chairmans tutashawishi watu wetu mahali tutapiga kura. Sababu hata wenyewe wanatuchanganya. Nkiripotra Weru TV kuma kaunti ya ISIOLO mbeta mawira Kurikia.